Maintenant, mi kudo le renu mi bi mi ma fon dage ami ko razan gagbe homeme be yin o lido son sin azan ko nu kon we go gbe ko ja male ye ko ze home do ho do fidian e se hun ya gade su ti tengbe nu e do jije ro para ko fine yo egbegbo sabo je yin sabioji o Martin libre e home ton ji e bi na be sin e we soda gade ro we kweton ji home do menjile nu gbo le para ko fine yo ko je la va viwe ahozozo ato azo ato to vipa me ko veron do hon mono yali gaji le yo o hon do tenteme e no do hon de mono yimono si ho ito me nele dion akoyo de po bi boro do bezon bo e don to me gba akoyo de po ne lo aija ikade kon do le do amechi lemi nugbo e nu ile jije do e albarika ro para ko fene din yo me ebi odole ni kendo ho ene o men bo yin we na so me lo ohun che me do na bi yo mi de ton e po mondo e de din boro men do e gbagbado dan e ka do bo je alita o nu e kon je godo tan aija ikade kon do din cho ndo mo aji yo men che le mi Martin libre e we do ho ene odo do fin nu kan bi o ku de bo te do fi lo bo ilon ji fon kan sin alinton Martin libre do kin kan bi odo men jire bolo eyin bola fo soho be no khoro to mi ton fi diyan we tenu e khoye ton ka na be do ajibe kulangun e we sodo ken ro podo kwe ton ji bonu kan bi okyo nu kan ton le e Martin liwu do po e do so mi ho we menche le mi so mi ho mi na tun do menjele to vile ma zero su po bo iso iban do pa ye me e do so kan me dan do ko lin le ide suo mi na tun le ton di su bo iso iban do gba ne o diyan o don pe vu mu ka ila amadu e ye diyan azo ton do yojiyo o dozo gbejigbon ali ene onundo imodo mejile wa zore suti tengbo azaro taran me khwa ije no teme ro khame don le yo bi weda nda yoji bezo sin kon dagbe ene on zero Martin libre do be menchile min o sen dodo gba sa tiyan maton to mejile se na sikon teje meton lo mo khoido no ton ndi do to hwa lo khoido khane me yo so yon zangbe na ikoton no bene vile bo bina mo nukunu je ben reze sen dodo gba sa na dozo gbe si kon so mi to gan ton ji so do kaka je diyan me de ko ije hwe do o le ti le do de mi gbe mi igbe na me ro po eto do won bo sin dodo gba sa o si ale do ezon se nu yun eten we le yo ye na dozo gbe si kon so mi to gan ton ji ro so yon san gbe yero na ho e do me chele mi kan izen hwe le ko ton ji we e de me bi ni do to ji Martin libu do po e ti me po do me jire nungbo e bi ro le to vi to si le o fi ta fu ye je pe be ndagan e no ho na teme ra khimi ton le me yo azo hwe e no pon do me jire ne o ka so gbe do chobe do santo vile ani adio ANM ewe yolodo bele to mi to fi yo ye jete idan to pa si yo me ma do nu kunton o nu gege e klo bero fene me nu daga ko do to ngulo nu e no si hu ho na be bi ro daje no da cho no ho yo gege ko wa down be ka do mo bo do nu sanu to vile na we o gbeta ANM ton ye de idan to pa si yo me yo ye klo gege ton be e ko gble cho ero si zan le ne me chile mi nde fo gble ya e lo diyan eyan me ndagbe ne do de menu gun sin agba safine on mi atun do mejele me de we no pe nu kundo o kwesin horo don aye o su raju karimu eye diyan gan bodo gan o ewe eyin do fene be so yo chon be pe nu kundo azomo nkan ton Martin libre we so do kweton ji medevo do akonta ho do fine ti me no benjire o ache ingbe to ton ro po yo ro ran anu ko do ro to me le do ezon amnesty bene eye diyan o nu teme ro jija ali eni onu bo gbe bo so fo ingbe bi se yo ro to vile hen se vado ali eni onu en medevo mo teme dagbe o Martin libre do ro fi bo so ro do bi pi da du si me ro we kweton ji yo we no benjire o gbe da ho no ko nu kundo bol a lo so ho ro to mi to en fi din yo ro ti to me gege ble ma oton hon mere do ten de bodo azin po ye no ije trude na dia se na do sa diyan ya azin po da horo po me do apa ko no pe nukun do bolo a lo so ho don pe di ovile ton po do yan lesin ali ne me diyan azin po eniyan je asiton be jijon ji le gbaragun me chele mana ja so dagbe wa no bolo lo so ho jiro be ne to mi ton fin o l'emblème du jour mi na so din ti me po ndo menjire no gbo so mi to gan ton sin ali nu o wa dai sin ko diyan ko ro to tanu me ko ro fi gbegbe bo l'emblème du jour do Joseph Jogbenu nyon watan ro gbejina bo de menugun
gun sin agba sadiyan le na blogun don pe nu me bi bo alora do me yo na de mere do fonu me de abona wa zo na do nu kan ibo huzu na tiyan Joseph Jogbenu edo eniyan wa Joseph Jogbenu de me gun sin agba sa l'emblème du jour dozo gbe de jole yan wa etan koro siso de khlewe do fene ho me manote meti lemi binanze libération mo menjele nu bo menjele do me de bukuntin bo wa je ho do so mi to gan to mi blo khali me le chile sin kan le mi na mi igbe na bo hogbon kan go me ro ko eto kun do mo ka je din bezon libération din mo le au sein de dogba sa na libéré au résultat sin kan ton sin so mi me na indiro to do zo gbeji do yonu zangbe so yero na howe do so mi to gan ton sin ye kan me do to mi ton fi menti lemi àìkúngba sí òhó àìkúngba de sí hódo tòmí tó ń fìdíyàn èrò òhótọ́ do kórópó kan èkó dáìrọ̀ méjìlé wèbándédé tí ìdò fúnẹ́ pòǹdè pọ̀ ènìlóyà ọ̀tàn gbé tán fún bó wáyé òyì tọ́mẹ̀ méjìlẹ́mì mátọ́nà méjìlé ọ̀hún dò nánálẹ̀ èdò pọ́n ìdí àlàvọ̀ èrò àdàlọ̀ èdò àlédè núwà wọn wèé má tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ èèbíọ́ yèlẹ́yọ́ yènìyàn sọ́dẹ̀ èkó yín kanú òònù mọ̀nkọ́ tán lóò kódòmẹ̀díyàn mọ́tò dáhó àgbọn dáhó dótọ́rù pọ́tìn bó họ̀ híhun dò dán fọ́fìgbà ewé dó gbagbagbagba nínú tó ń gbọ̀n bẹ́ẹ̀ họ̀ yíyọ jíjí lówó kí n àfi mẹ́mẹ́tílẹ̀ mọ̀ sí ìdánilò fínẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́kù amẹ́ríkà gbélé wà lọ́wọ́ ní ẹ̀jẹ̀ iyọ̀ bí ọlọ́ méjìlẹ̀ èyí náà ń kọ́ pọ̀ àpá ènìyàn pé túbọ̀ ìdáná di alídìíọ́ kí tó mẹ́ gègédé bẹ̀ ìdáná blo òun ìlò blo mẹ́wẹ́rún lẹ̀ 4 vérité tí ọlọ́ méjìlẹ̀ nùgbọ́ méjìlẹ̀ nánú èsì hóblo mọ́ ẹ̀ráyàn bẹ́ẹ̀ zan lọ káká bọ̀ Nathanael Koti ẹ̀dọ̀mọ́ mi àtúnẹ̀ tọ́dọ̀ méjìlẹ̀ òtó pọ́n lagán àgbọ̀mẹ̀ kálábí tọ́dọ̀ mẹ́ ẹ̀yẹ tí mi pọ̀ nọ́ méjìlẹ̀ mọ́tò dáhó ènìyàn èdò fọ́fìgbà gbágbágbá bọ̀ ànádà hó godomẹ́tàn ẹ̀yìn gbọ̀njì ìmágbọ̀njì ìrọ̀rẹ́ ṣáájọ́ ẹ̀díyọ́ ẹ̀yìn họ̀kì mọ̀sìn dànù bọ̀ ní ọ̀jì zoro fún ẹ̀yọ́ nùgbọ́ àdámàtí inú kpọ̀nà zọ́tì tọ́ sapẹ́ pọ́ńpì lẹ̀ ẹ̀dọ̀ mọ̀tsó Nathanael Koti ẹ̀mọ́nà méjìlẹ̀ nùkún máa hùwọ́ ẹ̀zọ̀mọ̀ káká bó àlìmí tán lẹ́jì tìyàn ní ẹ̀kára lọ́gbọ̀n bọ̀ nù ìnáṣì hódemẹ́ pé àyílẹ́bì huíjì alílẹ́bì huíjì méjìlẹ́mì Nathanael Koti àgbọ̀mẹ̀ kálábí tán ẹ̀dọ̀ ènìyàn dọ́mẹ́jìlẹ̀ dọ́bànú gègé dín bẹ̀rẹ̀ sọ́dọ̀ alílẹ́jì mánú mẹ́lẹ́tsọ́ ẹ̀ bóńdé gbàntrólọ́ ìlànà ìyàwó dọ̀ àzọ́nọ́pọ̀ ẹ̀kúnsọ̀ tí a náwó mọ̀ ẹ̀ náà dín ẹ̀kúnsá tí hóhóró ńgbélé pọ́n mẹ́ Nathanael Koti ẹ̀dọ̀ ènìyàn dọ̀ ìtòrèsè ńlọ́dọ̀ ńtòdè lẹ̀ 4 vérité sọ̀rọ̀ ìkọ́ ẹ̀tàn jí ẹ̀tí mẹ́pọ̀ dọ́mẹ́jẹ̀rẹ̀ nùgbọ́ sẹ́yìn dodo gbasá sí kan dodo ẹ̀rànà ẹgbẹ́ mọ́nà tó zògbè sọ́gbìn sọ́mi ọ̀sìn sí kan jí ẹgbẹ́ mìíràn tọ́mẹ́jẹ̀lẹ̀ gbé 4 vérité dọ̀ ẹni ẹ̀bùkà tó yẹn dọ́mẹ́jẹ̀lẹ̀ sọ yẹ́rọ̀ náà hàn ẹ̀bẹ̀rẹ̀ yòrùn zangbeọ́ ẹ̀wẹ̀ sẹ́yìn dodo gbasá ẹ̀nà de afọ ẹni ọ̀rọ̀ mẹ́lẹ̀kún àjẹwẹ́ bọ̀ ẹ̀mí sí òhun ẹ̀mínà tó zògbè sí kan lẹ́jì lọ́wọ́ 4 vérité ẹ̀ sọ́dọ̀ òyìnbó ẹ̀tàn jí mìíràn tó yẹn tọ́rọ̀ ìlú matinal ẹ̀wẹ̀ mìíràn sọ́dín ẹ̀ tí mi pọ̀ dọ́mẹ́jẹ̀lẹ̀ nùgbọ́ ǹdàgàn gègétì lọ́wọ́ gbẹ́ta anm tán ho ido dantɔ kpafine do nuyi dɔ edete ɔti ti wa do hɔ dzi kowɛ de su tite ŋgbe lui ko yankadza eye ko blo sun kuiwe de yeyɔ do kutɔ nta enu ne bena le ebina dzidza yi bena le fɔ lɛn do zɔ lobɔ lo mati la fɔ zan bo sɔ do o xɔɛ tɔn dzi mɛtsi lɛ mi o ŋue do mi tɔn ya de ade le dzi yɔ mele ko gboxo de yɔ eye nɔ yi de mele ko wa mlan de yɔ eye na sɔ yi ŋue do mo dzi mele ko gboxo de yɔ eye na dɔ gbɔn ŋue do mo le dzi yɔ steve wɔtɔ yɛ di yɔ alɔ ko dze o to tɔn do numɔ nkɔ tɔn wo mɛ mɛtsi lɛ mi lo matina lɔ yɛ tɔn e sɔ do xɔɛ tɔn dzi do fi mina tun dɔ mɛdzire nugboe dɔ eyin dɔ ekun alizɔxo do tomitɔmi fiyɔ xoe o gblameyɔ eye o mɛ alikpe fi wɔ fi bi hunukun exlẽ kpɔdɔ medzele xoe o kpɔn eye o patrice talon togansi dzexa ne blo do be ne tomitɔ tanu yɔ ebe hunukun mi do ali e ne yɔ nu mɛtsi lɛ mi bɔn le matinal e dɔ bo sɔ do xoe tɔn dzi la nouvelle tribune eye wɛ mina sɔ din eye bi yɔ nuyɛ dodo mitɔn lɛ kpodo o hɔn do benu mitɔn lɛ si akpa xoe eye ti mɛ kpɔdɔ medzele ekun si do dan xome xɔ do egbede kpɔn mɛ kaka lobo kanakpo la nouvelle tribune e we do ho eniyan mentilemi Amnesty International ye diyan e dinja yin gbogbe do hwe waye ton bi o hwe meton e do nu mo nko ton blo mentilemi fun no menjile ate ngbe toton e joroko ko ni no bo wa nu do to ho do si alinu abi do to meyan ne o din bi do menjile e ni jijan oyin lobo do ho de o senu yin ten we le yo sin kan e yin sin kan da e na na so mi esa linu do so yun zangbe yi na ho e bodan li do so sin azan ko nu kun atango gbe yo bo la nouvelle tribune de suo e soro doro kweton di Joseph Jogbenu e ka rugbe jinu yan wa tome bo mo no menjire fi emi de din yo azoda gbe yo emi na wa nu to emi ton boko te o je o lo fraternité me no tenton e mi na so din e ti me po no menjire nu gbo e wara italata so mi to gan ton sin alinu ye do deji lo ye me yin azaro tarano ahosu o dada e
so kameton le po don pe fu don le po ye wa zo dagbe me bo re yin mi ra ho o mu ka ila amadu podo ipier po ide dan do don ti tengbe bezon bo sin kan dagbe enion e tin tonton mene ko gbo hore o e na dogbon wen do won yade adeleji ma o se eyin oporo gan kenja hun de ton to mi ton fia o dio vivu Florence ken gbo ton ro fia dion Steve o ton lo ahude do ye mi atan le dion ero de tiwe o e na do ton dogbon don ho ero nu e ton mebe no so mo no so iwen do no ji ma pon gudo e ko do po vi de glory yero ton ero de tiwe o asizo ton amle me ti lemi sin dodo gbasa so ye na ho e bona yonu zangbe o sin kon so mi ton e na ze ho ile kan gun bo bi ne video ye na sibe me ti lemi mo to da ho e do fa fi gba gege o afin weji bo jibi ro go do me do anada ho eni o ji finen Martin liuji e we mi na le vo le ko amen e ti me po no menjire nugbo sin dodo gba sa sin kan eyin somi emi bloro lido so sin azan we go mi dogu do aye o le sin kan tan e na dozo gbe jime do me de tin bo aje ho de fore din bezon be na to no te ho ya hun le sin odogbon e bi oro po no menjile azan eni ogudo o atan we do ne hun sin dodo gba sa e na do ozogbe eyin sin kan eni oji bo be den vile o e na do o mo jemeton mo je de fo e mi na do we yin se tru do na di ase na do sa bola lo so sin apa ho to mi to en fidion e o ton pe di ovile yon le pa pe gbeta eni onu e so duro feneme gbena si hu pe nu kunde bo nu kon ina si hutin mo je sura ju karimu e dion e kan bodo gan odo de menu gon sin agbaza fene bo kwesin ho je weyan e ran di do toro feneme men tilemi e je ti ajiji dan to pa sin ahyo men ndaga teme le o le na si hu blogbon bo e na no ganji bo to vi to siran du gbetan yo e ko ho iro fene le do ezo ko ble tu iro zizan yo ye men e no le na i do ho ton ro don lo metilemi matin libre ewe do ho enio ji eje mi na no te do e homen ho jaima e zero egbe bo yin azan gagbe lido so sin azan ko nu kun we gogbe o e do do teru mi eje mi ko de ne ho jaima ho je hon e so metilemi